Intambara ya Ukraine n'Uburusiya igiye kumara hafi imyaka 3 irimo irwanwa n'ibi bihugu byombi. Ni intambara yateje ibibazo bitandukanye ku isi hose, yatumye ibikomoka kuri peteroli byiyongera mu biciro ndetse n'ibikomoka ku binyampeke nabwo ubwabyo biriyongera. Ni intambara kandi yatumye abaturage benshi babura ubuzima ndetse benshi babura ibyo kurya, abandi babura imitungo. Hari imitungo myinshi ya Ukraine yashyizwe hasi ku butaka ku buryo bisaba gutangira bundi bushyashya, ndetse kandi ni intambara itavugwaho rumwe n'ibihugu bitandukanye ndetse n'abatabogamiye kuri leta. Uburusiya bujya gushoza iyi ntambara kuri Ukraine, bwohereje ingabo zabwo ku mipaka yegeranye na Ukraine, maze buvuga ko ari abasirikari bagiye kuyitoreza gusa nta kindi kigamijwe. Nyamara Ukraine ubwayo nayo yagombaga kureba kure ikamenya ibyo ari byo. Nyuma nibwo indege z'intambara zaje koherezwa muri Ukraine maze zirarasa, nta n'umwe zigiriye impuhwe, bityo intambara ibirarose. Ni intambara kandi yatumye abaturage benshi basonza ku buryo ntabikubwira ngo nawe ubyumve nk'uko ubwawe wabyiyumvisha, kubera ko urabizi neza n'ingaruka z'intambara urazizi. Ejo bundi Uburusiya buherutse gutangaza ko bugiye kohereza ibindi bitero kuri Ukraine. Uku gusa no kwihorera bije nyuma y'uko ingabo z'Uburusiya ziri muri Ukraine cyangwa zagiye kurwana ku ruhande rw'Uburusiya zivuze ko zisa naho ziri kunanirwa. Utu duce Ukraine yarongeye iratwigarurira, nyamara twari twarafashwe n'Abarusiya, harimo agace ka Kharkiv kari mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'iki gihugu, akandi gace kitwa Balaklia. Uku gusa no kwihorera k'Uburusiya bije nyuma y'uko ingabo z'Uburusiya n'ubundi zisanzwe ziri gusubizwa inyuma, ndetse Ukraine ikagenda yigarura uduce twinshi dutandukanye. Bakaba bavuga ko iyi ntambara ishobora kuba igiye kugana ku musozo, kandi ko Ukraine isa naho itangiye kugaragaza intsinzi. Ariko nubwo babivuga, bavuga ko byose ibikomora ku bufasha ihabwa n'ibihugu bitandukanye nka Amerika, ndetse n'ibindi bihugu byinshi byagiye bivuga ko bizatera inkunga Ukraine ndetse bikabikora. Ukraine kandi ivuga ko iherutse kwigarura akandi gace kayo kari karafashwe n'ingabo z'Uburusiya kitwa Zarizhnoye, gaherereye mu burengerazuba bw'iki gihugu cya Ukraine. Benshi bari bateze amaso ngo barebe uwahagarika iyi ntambara. Ejo bundi nibwo Trump yongeye gutorwa kuyobora Amerika. Rero ibi ngibi benshi barimo batekereza niba Trump agiye kuza agahagarika iyi ntambara, cyangwa aribwo igiye kongera umudugararo ndetse no kwiyongera mu buryo bw'abantu benshi bw'uburyo bagiye gupfa ari benshi. Imirambo y'abasirikari ndetse n'imirambo y'abaturage irandagaye henshi muri ibi bihugu byombi. Ni ibihugu bititaye ku ntambara habe na gato, nubwo Vladimir Zelensky nawe adashaka kuva mu byimbo. Ejo bundi kuwa kane kwashize nibwo ingabo z'Uburusiya zirinda ku mupaka zagaragaye zirimo zihanura ibyapa byazo, aho izi ngabo zari zarafashe mu mujyi wa Vovchansk. Abasesengura iby'intambara bakaba bavuga ko n'ibi ngibi nabyo ari ibimenyetso bigaragaza ko Ukraine ishobora kuba irimo gutsinda, ndetse Uburusiya nabwo bushobora kuba bugiye kuyamanika. Nyuma y'uko abasirikari ba Ukraine bamaze kwigarura uduce dutandukanye, Vladimir Zelensky yagaragaye ku mashusho arimo ashimira abasirikari be ndetse abaha n'ibihembo. Vladimir Zelensky yagize ati, aya mezi ashize yo Aziyumu yabaye amezi atari yoroshye,
twabashije gukora byinshi ndetse aho tudakeka ntabwo twabasha kuhagera, ariko byose bituruka mu kwiyemeza, kubera ko uyu munsi turi aha ngaha atari uko abanzi bacu babishaka, kandi nidushaka kugera kure naho tuzahagera mu bufatanye bwacu n'imbaraga zacu. Ati tugomba guhaguruka tukarwanira igihugu cyacu ubwacu, nta muntu n'umwe tuzigera twemerera ko atuvogera uko yishakiye. Turi igihugu cy'igidahangarwa, ntabwo turi abanyantege nke, kandi byose tubikorera gukunda ndetse n'ubushake dufite bwo kurwanira igihugu cyacu. Tuzahora turi abo turi bo, ntituzahindurwa n'ibyo abandi bashaka ko tubaho. Basirikare, ntabwo urugamba rurarangira, ariko ndabizeza ko bizarangira neza, kandi umuhate mugaragaza ni uw'ingenzi cyane. Uwo ni Vladimir Zelensky wabwiraga ingabo ze ejo bundi ku wa kane. Perezida w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen aherutse gutangaza ko ngo nubwo Uburusiya bwashoje intambara kuri Ukraine, ariko yizera neza ko Ukraine izatsinda iyi ntambara, ndetse yanze kugira icyo abivugaho, maze aravuga ati iyi ntambara ikwiye guhagarara. Njye mwari kumwe, nitwa Thomas, making sure ko wakoze follow kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Sleepless Beats.